Dom Virgílio Susserani Sira Turona Bebeik Evangelho, nune bele halá com força espiritual e amores lorloron. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, e a homilia celebração missa festa Santo Antônio, Susserani Sira atu hak besikan ba uma creda, tamba uma creda makfating aturona maromak ni liafuan li husi evangelio. Hodi hatudu dalan ba moris lorloron. Tuir Dom Virgílio banghira sarani sira dok husi maromak, espiritu at se domina no ukun emaniafuan. Primeiro quando kita besi na fatima maromak, halo ita habo dari doming pamaroma. Wahila itu dia doming buat pamaroma. Saya dapat acontece dia mostrou kusita. Sampai elodi aldo besera. Se ini akagun oi simona Jesus in prorasta Jesus Jesus dia fuan. Si maka saya dapat ini. Jesus nya beno ida. Kita baru kita boleh atau domingo kami saya dapat. Apa masih aku harus ngapain? Karena saya história ainda, a história dele, fato ainda. Senhor ainda não nader, ela vai te nader, bamisa, lavar lo nader bamisa. Agora cara ele apa fan dia apa tambah bakal kau. Tahu? Nader dia apa fan tanya dengan apa? Hari masalah dia apa masalah dia? Apa dia semua lawan materi dia. Yang kau indah masih rakyatnya ni, laos kau dia buat ni, almost haha. Kalau kita nak kuali dia kawan dia buat, kau saya hal simples atau glorisia. Jadi sudah pasir apa tu cepet nak fati mama rumah, dia mesti dong kita makan. Madu wajib kita dong semua rumah saya makan tu, dia makan invalidan yang buat. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB Mos, Susserani Sira atu cria unidade no paz e a família, Hodi Moris e a harmonização unilaran. Abraham Amaral, David Gonçalves, GMN.